Evo nas upravo ovde u delu buduće industrijske zone, dakle uradili smo pristupnu saobraćajnicu, što je prvi preduslov da bi uopšte došli neki investitori. Blizu 600 metara, vrednost investicije u punom obimu oko 35 miliona dinara. Ono što je takođe bitno da smo u ovoj godini završili plato dakle kod škole, odnosno to je pijaca, odnosno javni prostor da se održavaju različite manifestacije kulturno-zabavnog tipa. Kada je u pitanju škola i funkcionisanje škole, mnogo se radi na energetskoj efikasnosti, uključujući naravno sredstva i Republike i pokrajine i grada Zrenjanina, ukupna vrednost ulaganja preko 5 miliona dinara. Moram da istaknem i veliko ulaganje pojedinaca, vernog naroda u hram ovde u Kleku, gde je trenutno i oslikavanje, ikonopisanje unutar hrama, gde je završen zvonik, radi se na elektrifikaciji zvonika, dakle velika sredstva koja su uložena i od strane vernog naroda, ali takođe i od strane grada Zrenjanina. Ono na čemu ćemo naravno raditi jeste i završetak i nastavak radova na izgradnji, odnosno završetku kanalizacione mreže. Nalazimo se u samim završnim radovima, potpisan je i dodatni ugovor za završetak dela kanalizacione mreže i to je nešto o čemu treba da radimo, kao i nastavak opremanja ove industrijske zone i privlačenja eventualnih investitora.